nibyo ariko mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri munsi wa none tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri Mikoro ndi Bosco muri amasero tukaba tugiye kureba amwe mu makuru agezweho ariko abantu murimo mubyukira mu mirimo igiye itandukanye abamaze kuyigeramo cyangwa se abatarayigiramo biraza guterwa naho ingengabihe yawe ihagaze hari n'abari mu masaha ya kumanwa ntamwe nago tuza kubarenganya kuko ntago yarimwe ariko reka ngwire ko ubu tugiye kurikirana amakuru biramutse bivugwa mu masaha y'igitondo tureba uko byifashe ndetse kandi unyemerere niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri John Info unyarukire ukande subscribe hanyuma rero kwamaze kubikora cyangwa se ku bantu mwamaze kubikora mwese ndabashimiye mbikuye ku mutima ibitekerezo inyunganizi tubyakira muri comment icyo kintu ndabizi ko mukizi mwe mwese mudukurikirana like zirusheho kuzamuka iyo udatanze igitekerezo cyangwa se ngo wishyiremo inyunganizi ushyiramo imitima ndetse cyangwa se ukatwandikira uherereye ukatubwira uti ndabasuza cyane hanyuma natwe tukaza kugenda tubasuza murabizi ko abenshi tugenda tubasuza hano kabisa hari igihe tugeramo tukabasuza abantu baba baragiye badutera yambu cyangwa se baduteye yambu bitewe nuko biba byaramutse bitewe nuko biba byaramutse nk'uwitwa Pierre Shamamba ati ntibyoroshye yavugaga ku bijyanye n'ibyari bimo bibera mushaki rwose ku munsi w'ejo ngira murabizi ko bitari byoroshye aravuga ati Bosco ntago byoroshye kabisa ati hano birakaze umuntu bita Salehe Mirembe musuza cyane umuntu bita François Habumugisha nawe ngusuza cyane abo ni bamwe mu bantu rwose bagenda badukurikirana cyane nizere ko inashyo zanjye ziba zabagezeho ubu rero aya makuru yacu akaba agiye kuza kurangwamo ingingo zikurikira cyangwa se tuza gusangamo amakuru ameze gutya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda asimbuye William Ruto ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kumusimbura si ikibazo ndetse n'uwari uri hose ikibazo ahubwo ikibazo ko tubizi ko uyu munsi ikibazo cya mbere kirajwe inshinga aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari giteje ibibazo ari ikibazo cy'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo reka tureke no kuvuga ngo ni ikibazo cy'umutwe wa M23 ni ikibazo cy'intambara iri kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo iri kugenda ikwirakwira muri bihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu mboni zanyu cyangwa se mwe murabona koko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarakwiye gutwara uyu muryango wa Afurika y'ibiyaga bigari nk'ugomba none ni kwita ku gukemura kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe ashinjwa gukurikirana ndetse akurikirana cyangwa se ashinjwa gukorana n'umutwe wa 23 ndetse no kutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye bivuze ngo niba ari uko bimeze turasanga Kongo nahivuye nahigiye kuri William Ruto ndetse no kuri Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se nanone uraza kutubwira uko byumva ibyo turaza kubigarukaho turebe nuko byagenze uyu muhango wo gusimburana ku buyobozi unyemere tuze kubigarukaho nkufitiye amakuru yarakomeye cyane ko kugeza kuri ngubu amakuru aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aragaragaza yuko ingoma zahinduye imirishyo ejo mwumvishe ikintu bita imiripuko ahantu bita Mushaki byari bikomeye cyane kwa Mwangacucu mwisambuye rwose M23 yaragigira iki akubita ikintu bita ibirindo cyangwa se defense ariko ejo ikintu bita drone ndege zitagira abadereve zagiye muri izo defense zikora ibintu bikomeye twabigarutseho turareba rero nandi makuru agiye atandukanye dere ko ngubu inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Kongo Kinshasa yakiri imishinga ibiri y'amategeko yo kwemeza amasezerano y'amahoro n'u Rwanda n'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuvuga ngo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyikirije ku mugaragaro inteko ishinga amategeko imishinga ibiri ikomeye y'amategeko agamije kwemeza amasezerano mpuzamahanga igihugu giherutse gusinyana n'ibindi bihugu iyo mishinga yashyikirijwe inteko kuri wa gatandatu tariki 7 Werurwe ku munsi w'ejo aya makuru turaza kuyagarukaho hanyuma rero ikindi kintu ugomba kuba wamenya ni kubijyanye n'ibihano Amerika yafatiye u Rwanda guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niki ibivuga cyangwa se niki iri kubitekerezaho turareba rero turaza kubireba ese yaba
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabyishimiye, yaba se yabigaye, yaba se itegereje cyangwa se igisaba ko ibyafashwe bidahagije? Ibyo turaza kubigarukaho turebe ukuri kwabyo nyirizina. Ariko hari amakuru ari kuvugwa mu Burundi ajyanye n'ibikwasi mw'abantu mwe, ni ibintu byakomeje kugenda bisirikira hirya no hino, ngo urarangara gato. Abantu bari mu Burundi rwose mu Kayanja ndetse n'ahandi mudukurikirana, muze kutubwira muri komenti, muzangize n'abandi cyangwa se tuze muze kutubwira muri komenti by'ayo makuru koko ni ukuri. Mwebwe muri mu Burundi, muherere mu Burundi, mutubwire uko byifashe iby'ibi bikwasi byakomeje kugenda bisirikira hirya no hino. Ngo urarangara gato, ngo barakikwiye uri umugabo, ngo waba uri umugore, ngo ayo mu gatuza rwose ngo nayo barakwiba utafashe igikwasi. Nuko amakuru nayakiriye, muze kutubwira mutubwire nyaboneka. Reka rero nta gutinda, nta kwizimba mu magambo, twinjire mu makuru ku buryo burambuye, turebe iby'aya makuru ese ni ibiki. Turebe iby'aya makuru, munyemerere rero duhere ku bijyanye n'aya makuru rero agaruka kuri update zihutirwa byo twatangiriye n'ubundi bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ugiye byamaze no kuba asimbuye William Ruto ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Abandi bati nubwo M23 muri EAC ihawe intebe, atari ku ruhande rwa leta ya Kongo narwo rufite uwo bita Evariste Ndayishimiye ku mwanya wa Afurika y'Uburasirazuba. Ati kandi Prito ku mwanya w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, atubwa igifi kinini n'ubundi kiraza kuguma ari uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushyigikiye nyine n'u Burundi. Tugaruka kuri intambara y'Uburasirazuba bwa Kongo, erega ibintu n'uruhererekane. Nuvuga ngo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndagira ngo mbabwire amakuru yatugezeho, yashyikirijwe ku mugaragaro inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC mu buryo bw'igihe gito buzamara amezi 12. Yasimbuye Perezida wa Kenya William Samuel Ruto wari umaze umwaka ayoboye uwo muryango. Uyu muhango wabaye kuri wa gatandatu tariki 7 Werurwe 2026 mu nama ya 25 isanzwe ihuza abakuru b'ibihugu bigize EAC East African Community yabereye i Arusha muri Tanzania. Icyicaro gikuru cy'uwo muryango ni naho kiri. Muri uwo muhango Perezida Ruto yashyikirije Museveni ibimenyetso n'ibirango by'ubuyobozi nk'uko bisanzwe bikorwa igihe ubuyobozi busimburana mu buryo bw'izenguruka hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ibiyaga bigari. Intego z'inama ya 25 y'abakuru b'ibihugu rero. Iyi nama ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yari ifite insanganyamatsiko igira iti kunoza ubufatanye n'ubwiyunge mu karere hagamijwe kuzamura imibereho myiza y'abaturage ba EAC. Abateguye iyi nama bagaragaje ko intego yayo ari ugushimangira ubushake bw'ibihugu bigize uwo muryango bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye bw'akarere, guteza imbere ubukungu burambye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Nk'uko bisanzwe bikorwa, mbere y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu habanje guterana inama idasanzwe y'inama y'abaminisitiri ba EAC ariyo rwego rukuru rufata ibyemezo mu muryango. Iyi nama yabaye hagati ya tariki 2 n'eshanu Werurwe 2026 nayo ibera ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Arusha. Muri iyi nama ngo abaminisitiri basuzumye ingingo zitandukanye zari ku murongo w'ibyigwa, banaganira ku ntambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe mu nama zabanje. Nyuma y'ibyo biganiro bateguye ibyifuzo n'inama byashyikirijwe abakuru b'ibihugu kugira ngo babisuzume banabyemeze. Abakuru b'ibihugu bitabiriye inama, abakuru b'ibihugu byinshi bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bitabiriye inama yabereye Arusha, usibye Tanzania ariyo yakiriye. Mu bayitabiriye harimo Yoweri Museveni perezida wa Uganda, Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi, ndetse akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. William Ruto perezida wa Kenya wari usanzwe ari nawe uyoboye EAC mbere yo gusimburwa. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir ntabwo yitabiriye ku giti cye, ahubwo yahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Samaya Kumba. Ku nshuro ya mbere kandi perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yitabiriye inama nk'iyi nyuma y'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
abakuru b'ibihugu bitabiriye nubwo hari abayitabiriye benshi, hari n'abakuru b'ibihugu bamwe bagaragaye batitabiriye ku giti cyabo. Muri bo harimo Paul Kagame perezida w'u Rwanda, wahagarariwe na minisitiri w'intebe Justin Nsengiyumva. Felix Tshisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarariwe na minisitiri w'ubwiyunge n'ubucuruzi bw'akarere bita Forbert Anzurini Isirikoci. Perezida Tshisekedi we yahisemo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitabiriye imihango yo gushyingura Reverend Jesse Jackson, umwe mu banyapolitike n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bazwi cyane muri Amerika. Ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari ku murongo bigomba kwigwa, ari nabyo tugiye guhera ku byavuzweho muri iyi nama. Iyi nama yabaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje guhuza ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe w'inyeshyamba, mu gihe u Rwanda rwo rushinja Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi birego byombi byakomeje guteza umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi, bigatuma n'akarere kose kagira impungenge ku mutekano kugeza na n'uyu munsi. Umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na EAC ukomeje kutoroha rero. Reka mbabwire nabyo, babwire ibyabyo. Nuvuga ngo ikindi cyagarutsweho rero muri iyi nama ni umubano utari mwiza cyane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa EAC. Hari bamwe mu bayobozi ba Kongo bagaragaza ko igihugu cyabo kitanyuzwe n'uruhare EAC igira mu gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hari abatekereza ko EAC idakoresha imbaraga zihagije cyangwa ngo igire uruhande rutabogamye muri iki kibazo. Ibi byatumye rimwe na rimwe bigaragara nk'aho Kinshasa iri gushyira intera hagati yayo n'uyu muryango w'akarere. Iyi myumvire yari yaranagaragaye mu nama ya 24 y'abakuru b'ibihugu ba EAC yabaye ku itariki 30 Ugushyingo 2024 Arusha, aho perezida wa Kenya William Ruto yari yatorewe kuyobora uyu muryango asimbuye Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose igenda ivuga iti twebwe muri uyu muryango tubona ibintu bigenda bigura intege. Ku bijyanye rero n'andi makuru akomeje kugenda amenyekana, unyemerere dukubitere kuri ibi by'ibihano. Mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwa mbere yagize ikivuga ku bihano Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibihano biherutse gufatirwa ingabo z'u Rwanda RDF na Amerika ari intambwe ikomeye mu rugamba rwa diplomasi rwo guhangana n'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa mu nama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatanu tariki 6 Werurwe i Kinshasa. Nk'uko byasohotse mu itangazo ry'inama y'abaminisitiri, Suminwa yashimye ku mugaragaro icyemezo cyafashwe n'ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari US Treasury ku itariki 2 Werurwe 2026 cyafatiyemo ibihano ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bamwe bakuru bazo. Ibi bihano byafashwe nyuma y'uko Amerika ivuze ko hari uruhare rutaziguye ingabo z'u Rwanda zifite mu bikorwa bya gisirikare bikorerwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bufasha zishinja u Rwanda guha umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko ari ukwemeza uruhare rw'u Rwanda mu ntambara. Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yavuze ko icyemezo cya Amerika kigaragaza ko amahanga atangiye kwemera ku mugaragaro ibyo Kongo imaze igihe ivuga ko ingabo z'u Rwanda zifasha mu buryo butandukanye umutwe wa M23. Ngo niba Amerika ifata ibihano, bitangiye kugaragara ko ibyo leta ya Kongo yamye ivuga ko u Rwanda rufasha M23 ngo ari ukuri. Bati ibi bihano bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera ko hari uruhare rutaziguye kandi rugaragara rw'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bibangamira amahoro n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko guverinoma ya Kinshasa bivuga, u Rwanda rushinjwa guha M23 inkunga ya gisirikare, iy'ibikoresho n'iy'imikorere mu bikorwa bya gisirikare bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bihano bije mu gihe Kinshasa ikomeje ibikorwa bya diplomasi.
Judith Suminwa yanibukije ko ibi bihano byafashwe mu gihe perezida wa Kongo Felix Tshisekedi akomeje ibikorwa bya diplomasi ku rwego mpuzamahanga agamije kumvikanisha ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Hirya no hino agenda agaragaza uko ibintu biteye. Guverinoma ya Kongo ivuga ko perezida w'icyo gihugu amaze igihe asaba amahanga gushyira igitutu ku bihugu bishinjwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muri aka karere kugira ngo hubahirizwe ubusugire bwa Repubulika cyangwa se n'imbibi zayo. Suminwa yavuze ko icyemezo cya Amerika kigaragaza ko amahanga atangiye gusobanukirwa neza uko ikibazo gihagaze ku butaka n'uruhare rw'impande zitandukanye mu gukomeza guteza umutekano muke. Guverinoma ya Kongo isaba ibisabwa kugira ngo amahoro aboneke. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo hari ibintu bimwe bidashobora kuganirwaho cyangwa guhindurwa. Muri ibyo harimo guhagarika burundu inkunga ihabwa imitwe yitwaje intwari ikorera ku butaka bwa Kongo, aho ati iki duciyeho iteka. Ikindi, gukura ku butaka bwa Kongo ingabo z'amahanga zose n'abazifasha. Icyo ni icya kabiri Kongo yaciye iteka. Icya gatatu, kubahiriza byuzuye ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ibyo biramutse bidakozwe nk'uko bimeze cyangwa se nk'uko bivuzwe, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko amahoro atagaruka mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe izo ngingo uko ari eshatu tuvuze haruguru zitarakorwa nta n'ikintu mba gihindutseho. Yongeyeho ko guverinoma ya Kongo yiyemeje gukomeza guharanira ko ubutegetsi bwa leta bugera ku butaka bwose bw'igihugu, cyane cyane mu burasirazuba bwacyo bw'igihugu bumaze imyaka myinshi burangwa n'intambara n'imitwe yitwaje intwaro. Ubwo yavugaga ibice bigenzurwa n'inyeshyamba. Leta ya Kinshasa ivuga ko izakomeza gukorana n'amahanga mu gushaka amahoro. Judith Suminwa yanavuze ko igihugu cye gikomeje kubahiriza amasezerano mpuzamahanga agamije gushaka amahoro, harimo n'amasezerano ya Washington yasinywe mu rwego rwo kugabanya amakimbirane hagati ya Kongo n'u Rwanda. Yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza gukorana n'ibihugu byo muri Afurika ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gushaka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ku ruhande rwa Kinshasa bavuga ko ibihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda atari igihano gusa, ngo ahubwo ko ari ikimenyetso cy'uko imyumvire mpuzamahanga ku mizi y'iki kibazo iri guhinduka, kandi ko bishobora kongerera imbaraga Kongo mu rugamba rwayo rwa diplomasi rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Ngayo nguko. Reka nkubwire ko ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarimo ivuga ibyo haburaga gato, u Rwanda rero narwo rwavuze ko rushobora gukora ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Izo ngamba zivugwa nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka bimwe mu byo bavuga ko biteza umutekano muke. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanavuze ko ngo u Rwanda rudakwiye kwikorezwa imitwaro itari yarwo. Reka tubyumve twumve uko yavuze. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda ngo ruzikorera umutwaro warwo, bityo ko rudakwiye kubazwa inshingano z'abandi. Anasaba ko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikemurwa mu buryo butabogamye. Aya ni amagambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze nyuma gato y'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yari imaze kuvuga. Ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko usanga ibibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo bibaza u Rwanda, ariko ashimangira ko ruzikorera ibyarwo aho kuba iby'abandi. Yavuze ko u Rwanda ngo ari nkaho rufite amahitamo abiri: kuba rwakwihanganira ko FDL n'indi mitwe yishamikiyeho byakomeza gukora hafi yarwo, cyangwa se kwirwanaho rukemera kubigayirwa. Ati amahitamo rero arasobanutse ku ruhande rwacu, ahari hari igihugu cyagira andi mahitamo, ariko n'ibihano byose byaza byaba ari nk'ishimwe ku nzego zacu z'umutekano. Icyo cyubahiro ntabwo ari ikintu cyakurwaho n'izuba, imvura cyangwa icyo ari cyo cyose, ahubwo kigize ubuzima bwacu, kizahoraho mu byiza no mu bibi. Ntimubyumve nabi, u Rwanda rushaka amahoro, ariko dushaka amahoro ya nyayo kandi arambye twakubakiraho iterambere ry'ahazaza. Ni amagambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze. Yakomeza ati twakoze isezerano ubwacu ko tutazasubira inyuma
ko tuzasubira inyuma mu bihe by'umwijima ko tutazasubira mu bihe by'umwijima twanyuzemo, ntidushobora gusubira inyuma, kandi icyo ni ikintu tudashobora gutezukaho. Ati icyo ni ikintu tudashobora gutezukaho. Akomeza ati nubwo tuzaba dufite imitwaro iremereye ku bitugu byacu, tuzakomeza kugira ishema, ubwitonzi no kwiyubaha. Ayo ni amagambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze, agaragaza ko u Rwanda rudakwiye kwikorera ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa ngo rubibazwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ati ingamba z'ubwirinzi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bavuga zavaho a condition. Reka twumve izo condition. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasobanuye ko u Rwanda rushaka amahoro arambye kandi rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakubahiriza inshingano zayo nk'uko ziteganyijwe mu masezerano ya Washington ibihugu byombi byashyizeho umukono mu mpera z'umwaka ushize. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko uko iminsi ishira, uburenganzira bw'igihugu n'inshingano zacyo mu guharanira umutekano wacyo n'abaturage bacyo bitigeze bihinduka kuri buri gihugu, kandi ko n'u Rwanda rwakomeje kwicungira umutekano. Umukuru w'igihugu yakomoje ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yerekana ko atari mashya ahubwo amaze igihe kirekire asa n'ayirengagizwa n'ibihugu bikomeye byakabaye bifasha mu gutanga ibisubizo. Yongeye kugaragaza ko nyuma y'ibyabaye umutwe w'iterabwoba wa FDLR wacumbikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse yagaragaje ko bisa naho uburyo bwo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo usanga busa naho ari uruhande rumwe rwikorezwa umutwaro wose kandi bitatanga igisubizo cy'ukuri. Ati u Rwanda rushaka amahoro, ariko dushaka amahoro arambye twakubakiraho hazaza hacu heza. Turashaka gusiga politike mbi nyuma yacu iteka. U Rwanda rwiteguye gukora ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo yujuje inshingano zayo nk'uko ziteganywa mu masezerano ya Washington. Yasobanuye kandi ko aya masezerano areba impande eshatu zirimo u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Reka wumve. Ati kugira ngo impande eshatu muri uru rugendo, hanyuma ugatekereza ko uruhande rumwe nirwo rugomba kubahiriza inshingano zarwo, ntabwo nzi ibyo twakabaye twitega muri ibyo. Aha niho usanga turi. Aya masezerano ashyizwe mu bikorwa yaha impande zose umutekano ukeneye kandi bikwiye n'ubufatanye mu by'ubukungu. Harimo ko impande zombi zemeranyije ko ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bugomba kubahirizwa, zemeje gushyira mu bikorwa gahunda ihuriweho yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ngo biri mu byemejwe muri aya masezerano, aho u Rwanda ruvuga ko ibyo byose bikwiye gukorwa icyarimwe, nta na kimwe gisiga ikindi, kugira ngo mu by'ukuri hakomeze urugendo rwo kugera ku mahoro. Ubwo ibyo byavugwaga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, menya ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari imaze gushyikiriza ku mugaragaro inteko ishinga amategeko imishinga ibiri ikomeye y'amategeko agamije kwemeza ayo masezerano mpuzamahanga tuvuga igihugu giherutse gusinyana n'ibindi bihugu. Iyo mishinga ikaba yashyikijwe inteko. Umushinga wa mbere ugamije kwemeza ku mugaragaro amasezerano y'amahoro yasinwe hagati y'u Rwanda, ya Leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe uwa kabiri ugamije kwemeza amasezerano y'ubufatanye bwihariye hagati ya Leta ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mishinga yombi yashyikirijwe perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Aime Boji Sangara mu muhango wabereye i Kinshasa, witabiriwe kandi na perezida wa Sena Jean Michel Sama Lukonde ndetse n'abagize biro z'izo nzego zombi. Minisitiri w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Turuka niwe wari uyoboye itsinda rya guverinoma ryajyanye iyi mishinga mu nteko ishinga amategeko. Yaraherekejwe n'abaminisitiri batandukanye bagize guverinoma. Impamvu yo gushyikiriza inteko aya masezerano rero ntabwo ari amasezerano yo kuza ugafata gutyo gusa. Hari impamvu wumva aya masezerano yasiniwe muri Amerika akaba yaje agashyikirizwa inteko hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka turebe ni iyihe. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uwo muhango, Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yasobanuye ko icyo gikorwa cyakozwe mu rwego rwo kubahiriza itegeko nshinga
rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riteganya ko amasezerano mpuzamahanga igihugu gisinye n'ibindi bihugu agomba kubanza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Yagize ati twafashe icyemezo cyo gushyikiriza inteko iyi mishinga mbere y'itangira ry'igihembwe cyayo gishya kuko ari byo biteganywa n'itegeko nshinga. Ni ingenzi ko abahagarariye abaturage bamenya neza ibikubiye muri ayo masezerano kugira ngo n'abaturage ba Kongo nabo babimenye nta kintu na kimwe gihishwe. Minisitiri w'Intebe yongeyeho ko ayo masezerano yagiranwe n'ibindi bihugu agamije inyungu z'abaturage ba Kongo muri rusange, cyane cyane abatuye mu burasirazuba bw'igihugu bumaze imyaka myinshi aho bahura n'ibibazo abahatuye. Intego y'amasezerano rero nk'uko Judith Suminwa yabisobanuye, gushyira mu bikorwa amasezerano biteganyijwe ko bizafasha gushimangira amahoro mu karere, kurinda ubusugire bw'igihugu cya Kongo, kubungabunga ubutaka bwacyo no guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga bugirira akamaro abaturage. Ku bijyanye n'amasezerano y'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko agamije guteza imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye z'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Aya masezerano ateganya ko ibihugu byombi bizakorana mu bijyanye n'ishoramari, iterambere ry'ibikorwa remezo, ubucuruzi ndetse n'indi mishinga ishobora guteza imbere ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gutegura neza itangira ry'igihembwe cy'inteko. Minisitiri w'Intebe yasobanuye ko impamvu nyamukuru yatumye iyi mishinga ishyikirizwa inteko hakiri kare ari ukugira ngo abagize inteko ishinga amategeko babone umwanya uhagije wo kuyisoma no kuyisesengura mbere y'uko itangira kuganirwaho mu gihembwe cy'inteko. Yagize ati twifuje ko abadepite n'abasenateri babanza kumenya neza ibikubiye muri aya masezerano mbere y'uko igihembwe cy'inteko gitangira kugira ngo bagere ku biganiro babifitiye ubumenyi buhagije. Icyiciro gikurikiraho nyuma yo gushyikirizwa inteko, biteganyijwe ko imishinga yombi izasuzumwa n'imitwe yombi igize inteko ishinga amategeko ariyo nteko y'abadepite na sena. Abagize izo nzego bazasesengura ibikubiye muri aya masezerano hanyuma bafate icyemezo cyo kuyemeza cyangwa kuyavugurura mbere y'uko atangira gushyirwa mu bikorwa. Naramuka yemejwe n'inteko ishinga amategeko, ayo masezerano azahita aba ayemewe ku rwego rw'igihugu, bityo guverinoma ikomeze kuyashyira mu bikorwa mu rwego rwo guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere ry'igihugu.